Sanibonani bafowethu, ngithi bangiphinde ngibuye nje nenye update. Namhlanje bengibukele enye video from i-Eyewitness News. Bebese KZN kunekhampani nje kade iphethwe ngama-China. Shuthi kufika bezomthetho abakwa-Labour kana bezindaba nje nabanye. So bek-interviewa labasebenzi bakhona laphana bangabantu base-KZN vele. So bayacacisa ukhona usisi nje ngizomfaka la uthi bebehola u-300 ngeviki. So you can imagine 300 kusho makuphela inyanga imali abayiholayo ayifiki naku-5,000. And uzokhumbula ukuthi umthetho uthi imali kumele ngabe uyihola as umuntu osebenza kwi-farm noma osebenza kuphi la usebenza khona, ngaphandle kwabasebenzi kuthiwa intoni i-PWP ngaphandle kwabo, but sonke kumele ukuthi imali esiyitholayo nge-hour kube u-30 rand 20 cent or ngaphezulu. I think u-23 cent or 20 what lapho. So i-DA if uyakhumbula ngo-2024, even before 2024 yafaka imanifesto yayo ethi bafuna ukuthi kube khona indlela abayenzayo ukudila nalento ye-minimum wage, because bayabelieve ukuthi abanye abantu eSouth Africa abawuthola umsebenzi because of yona le minimum wage. Ake ngikwenzele nje example ukuthi ake sithi wena une-business and uyafuna ukumqhasha umuntu, but inkinga manje uzobophula umthetho if lo muntu uyamqhasha kodwa awukwazi ukumholela nge-hour u-30 rand no 20 cent or 23 cent lapho. So into ke manje isho ukuthi kuzomela ungabi nomsebenzi than ukuthi umholele imali encane because uzobophula umthetho. So kusho ukuthi nge-hour uzobe umholela u-30 rand 23 cent, mhlambe ngelanga uzobe umholela u-241 rand kuya namasenti eceleni. So i-DA ithi ke leyo nto leyo iyayenza ukuthi ivimbe abaqhashi ukuthi bengaqhashi, and uthola ukuthi labantu ekumele ngabayaqhashwa abanayo experience. So but ke bona banento ethi bazoza if siyabafaka ku-government bazoza neplan yokwenza ukuthi imisebenzi ibe khona. So bayibiza ukuthi iplan yabo yi-Youth Employment Opportunity Certificate. So okusho ukuthi wena uzozidecide abasho ukuthi bayayisusa ke manje le minimum wage, okusho ukuthi le mali ekaliwe lo 30 rand okumele ungabe uyawenza nge-hour bazoyisusa, basho njalo, but bathi bazoyigcina le mali ukuthi umthetho uthi wena uhola 30 rand nge-hour uma usebenza kuleyo company. But into abazoyenza bazo-introduce le certificate ekuthiwa Youth Employment Opportunity Certificate, eyenza ukuthi uma uphethe le certificate ucela umsebenzi kuzokufana nokuthi utshela lowo muntu ongenzeka akuqhasha ukuthi mina anginankinga nokuthi ungangiholeli lo 30 rand nge-hour, even if unginika u-20 rand nge-hour or unginika u-25 rand, imali okwazi ukuyi-afforda anginankinga nayo. So i-DA ithi ke leyo nto leyo izokwenza ukuthi wena as umuntu omusha ongenayo experience, babala abantu from 18 to 35, ukuthi if awunayo experience ke into ezokwenzeka ukuthi uzogain experience as much as uhola imali encane, but uzobugain experience yokuthi ukwazi ukusebenza, ukwazi ukuthi uzivulela amathuba omsebenzi kuleyo ndawo ozobe usebenza kuyo. So abathi ke bacima i-minimum wage, but bazama ukuthi kube indlela yokucreate amathuba omsebenzi. Now ingenze nga-interested because ngithe mangibuka le video ke manje ngamnotice ukuthi uyazi uma sometimes uvume lawo ma-terms and conditions ukuthi wena unankinga ukuthi uholelwe imali less than le minimum wage, njengalabo sisi laba abahola ulontuzo u-300 ngeviki, okusho ukuthi bathola less than u-30 rand nge-hour. But uma uyibuka le video uyanotice ukuthi bangabantu abangekho happy. So ingabe lento kahle kahle iyayisolve le nkinga i-DA ethi izoyisolve uma siyivotela or ayisolve, because if uyabalalela abantu bathi imisebenzi abawenzayo undlula imali abayiholayo. So ingabe nina nicabanga kanjani? Mhlawumbe nicabanga ukuthi le yiplani engawukhanda ngempela umsebenzi, noma akumelanga sibheke experience yomuntu oyedwa ophatheke kabi? Because iqiniso is that baningi abantu abasebenzayo abasebenzela amakhampani angayinaki nale ndaba ye-minimum wage, abangabhadalwa u-30 rand no 20 cent nge-hour, instead thothi babhadala imali engaphansi kwalokho. Sithi kubhetha ukuthi bahole leyo mali than ukuthi bahlale phansi, or kumele ukuthi mabeqhashwa vele kuqalwe kuthiwa imali ibalwa from lo 30 rand ukuya phezulu. Ngifuna sibuke le video le yalo sisi explainer nje lento ayishoyo ukuthi baphathwa kanjani emsebenzini, bahola ini yonke lento lesophinde siqhubeke. Mina nguKhanye ngwakasilo, ngihlala la eMlaba Village. Inkinga ngiyasebenza la ekhaya,
ngiphipha inamasimba ezinja, ngikline namakati, ngibuye ngiyongena ngale endlini yabo ngikline. Embeni kwalapho bahambe bayongcentisa engadini yabo. Lapho imali engiholayo ayingigculisi, ngiholela 300. So 300 Friday. every Friday. So na mina ngithi ngiyabonga ngoba senikwazile ukuthi okay sicela basikhuphulele imali. Njoba ngisebenza mina kuma cleaner ngiyazi ukuthi okay how much you give you. Waqashwe njengani la? Angizwa? Waqashwe njengani? Waqashwe njengenclini noma ngiyacleana kuze kushone ngiwalka uthola ukuthi mhlawumbe sengiqedile ukucleana akasho ukuthi okay maybe hamba kuye ekhaya lutho ngize ngoshayisa nalapha abanye metha ngingene overtime ebusuku ke ngithi hayi ngeke ngikwazi. mhlawumbe senza ama-hour mangakanani? Maningi dama ngabonga ngishona le ngiyehla ngenyuka uthi mhlawumbe ngimile angithethisa athi bengafuna ukusebenza ngihambe ngiye ekhaya wangilalisa ke ngaphinde ngabuya futhi. Kusebenza la mhlawumbe kunjani futhi siyabona baze kusebenzeki kahle kodwa just nje akusebenzeki kahle ngibuye futhi ngishawe nayisifuba njengoba ngimongoza njengoba ngifake indwangu la nani nokuthana sifika late mesiqeda ukudla futhi kuyashesha nokukhala insimba asikhululeki asikwazi ngisho nokuphumela ngaphandle mhlawumbe uyothenga uhlale. Now that usuyibukile iproposal ye DA and uyabona ukuthi in a way imbi phinde ibe yinhle. Now ngifuna siye kwi proposal ye EFF because I'm taking EFF kuqala because EFF kahle kahle opposite ye DA. Angeke uthanda iDA bese uthanda iEFF. Kumele udecide because azivumelani nje ngento eziningi kakhulu. Now EFF ipropose something different because ithi EFF akumelanga ngabe wehlisa imali yabasebenzi ukuze ucreate amathuba omsebenzi. Kuyafana ukuthi uxhaphaza abantu lapho because ekugcineni kumele umuntu ukuthi noma ekuthiwa uthola malini but makuthi makathi uyayithola leyo mali kube ukuthi leyo mali uyakwazi uku-afforda izinto ezi-basic. Akwazi ukwenza izinto ezidingwa umuntu like everyday ukuze akwazi ukuthi aphile abe umuntu. So if wehlisa lo 30 rand already umbeka ku 10 rand ku 15 rand uzothi mayehola kumekupheleni kwenyanga uzobe sethola malini. Uphinde ubala ukuthi kuyo yonke leyo nto leyo kukhona imali ye-taxi, kukhona imali yento zokugeza, imali ye-rent, imali yaniyani. So uzothola ukuthi lo muntu uholela ukuthi aphinde akhwela emsebenzini. So EFF according to any website ekuthiwa i-Politics Web kuthiwa i-EFF ithi oqala ipropose ukuthi abantu abanjengabantu abasebenza emgodini emayini bazohola u-15,000 as minimum wage. Then abantu abasebenza la kulama company amanufacturer apheka izinto akhanda izinto from scratch behole u-8,200 and something. Ama-security guard athole u-9,500 kanjalo. And i-farm workers zithole u-6,000 kanye nabantu abasebenza emashop u-6,000 as minimum wage. Okusho ukuthi uma umqhashi eqhasha umuntu ukuthi asebenze eShoprite or kuphi kumele imali ekunegotiatewa ngayo ukuthi kumele iqale ku-6,300 ukuya phezulu. Awukwazi ukuqala ukuthi nge-hour sinegotiate ama-cent amangaka. So ngayibalela ukuthi u-6,000 nge-hour kusho ukuthini. So i-EFF ithi isolution yayo kule nto lena ukuthi ukuze sikwazi ukureacha le mali engaka because if uyibheka imali enkulu le ukuthi singakwazi ukuyenza ithi EFF ke kuzomela ukuthi i-economy yethu ingavali isebenze emini ebusuku ntambama because if uyabheka from 5 o'clock i-economy yase South Africa iyavala, amashop amakhulu ayavala, malls ziyavala. That means imali ivaleleke ngaphandle even if abantu bese willing ukuthi bathenge. Uyabona nje leke ngephuza izokutshela ukuthi Sunday ilimala kakhulu because ngo-3 angazi avala nama-bottle store but I think ngo-2 or 3 bayavala on a Sunday. Okusho ukuthi ayuse ngabe asekho abantu akumele baphuzeke from 3 to 5 ntambama or ebusuku. So ngenza nje example ukubonisa ukuthi i-EFF ithi makube i-economy esebenza ngama-shift awu-3. That means kuzoba khona abantu abangena ekuseni, kube khona abantu abangena emini, kube khona abantu abangena ebusuku. Kungavalwa njengamagaraji. Uyabona amagaraji asebenza every day. Asoze ulithola igaraji livalile ngenxa yokuthi kusebusuku or kunjani. Bavala if kunenkinga eserious kakhulu. So iyona proposal yabo. So into is that ke manje kumele ubuild ama companies amaningi and if uyabheka i-DA idependa kakhulu ngapha
ekutheni bazo-attracta abantu abazokwenza umsebenzi. But i-EFF idepende kakhulu ekutheni sizo-create ama-companies. That means i-Reserve Bank kuzomele ibe under government so that ikwazi uku-create amathuba omsebenzi, ikwazi ukuthi ifande abantu abafuna ukwenza amathuba omsebenzi. Njengokuthi umzekelo uyakwazi ukuthi une-idea uright, une-spaza shop, sikubona ukuthi ungumuntu oright, uyakwazi ukunakekela imali, but uma uthatha i-loan thothi iyakudecline ibhenki because umnyama ekutheni. So i-argument ye-EFF is that if sizicreate-ile ibhenki lethu elizothemba abantu abamnyama, sizokwazi ukuthi sikuboleke lowo 5 million omfunayo ukuze ukwazi uku-extend ibhizinisi yakhe ibe enkulu. Ngaleyo ndlela i-economy iyakhula, and at the same time sikuboleka lo 5 million but siphinde futhi asivali i-economy. That means wena ishop yakhe ivula noma kunini, ngo-12 ebusuku iyasebenza. So iyona argument yabo abeza nayo la. I'm not sure whether you think izosebenza or i-DA ezosebenza or kanjani. I tried ukubona ukuthi i-MK party ithini kahle kahle when it comes to create or just kule party ye-minimum wage ukuthi kahle bathini, but angitholi kahle mhlambe indlela engisearcha ngayo iyabheda. But i-MK party ime kakhulu ekuthenini kumele ku-create amathuba omsebenzi azoholisa abantu imali engcono. So ubona i-argument yabo kakhulu isekuthenini masenze umnotho we-South Africa ukuthi usebenze kuze sikwazi ukuthi abantu behola imali engcono, because uma ucreate amathuba omsebenzi leyo nto leyo izokwenza ukuthi ekuhambeni kwesikhathi ugcine usuhola imali ebhadlile because of i-economy iyasebenza. So I'm not sure whether basupport i-minimum wage or bafuna something above i-minimum wage, or basupporta wona lo 30 ka we-ANC, because i-ANC iyona government in charge right now and kudala in charge. So I suppose ukuthi lo 30 we-ANC, I don't think ukuthi sikhona isidingo sokuthi ngi-explain leyo part le. So I was just interested ukubona leya video ukuthi kunabantu abasahola imali engaphansi kwe-minimum wage and abana choice, kumele egcineni beyenzile leyo nto leyo, because it's either ulala udlile or uba ne-pride umake lo 30 rand othi uyawufuna. So inzima when ifika lapha ezansi kumuntu ongena next. Thina singakhuluma lephezulu sikhuluma ukuthi hayi sifuna into ethile, but thothi umuntu olezansi uyoxela ukuthi alala adlile lo 300 than ukuthi angatholi nix. So I don't know. I thought it's something interesting that I have to share.